L-eqdem vapur tal-marina Taljana li ilu jservi għal kważi 100 sena, L-Amerigo Vespucci, jinsab f'Malta l-aħħar vjaġġ wara sena u nofs ibaħħar mal-Mediterran, immirat biex jgħallem lil diversi studenti jsiru baħħara. L-Amerigo Vespucci għandu fil-Port Il-Kbir sa nhar it-tlieta għal daqstant il-ħadd filgħodu kruta One News żar dan il-vapur biex jara l-kultura u l-istorja navali tal-Italja. Bħala turija ta' rispett tal-funeral ta' Papa Franġisku għal-ħabta ta' nofsinhar saret qudiesa konċelebrata minn Nunzju Apostoliku għal Malta, Savio Hontajfaj. L-Amerigo Vespucci kien mibni u mammar kompletament fit-tarzna navali rjali ta' L-Mare di Stabia fit-12 ta' Mejju tal-1930. Il-motto li jintuża mill-baħħara fuq il-vapur waqt li jkunu għaddejjin bit-taħriġ huwa mhux min jibda imma min jippersisti. Fil-pruwa ta' dan il-vapur hemm il-figura li tirrappreżenta lil Amerigo Vespucci, Italjan li għalih issemmit l-Amerika, magħmula minn bronż indurat. Kru ta' dan l-istazzjon kellu l-opportunità jitkellem mal-ambaxxatur tal-Italja għal Malta, Fabrizio Romano, fejn spjega l-opportunità unika li jieħdu l-istudenti fuq dan il-vapur. They are taught about the very ancient way, the historical way of handling a ship. Of course, when they will be less young, they will be have their service in much modern vessels. But once you have learned how to be in the sea on this kind of ship, it's an experience that I think unique, that will help in a completely different situation. L-ambaxxatur Taljan għal Malta tenna li jinsab verament kuntent li dan il-vapur b'tant storja jinsab f'pajjiżna u dan ma sarx b'kombinazzjoni għaliex dan jiexed relazzjoni tajba immens bejn iż-żewġ pajjiżi. Very happy to have NAVALI Vespucci here, closing the world tour as Malta as the last international port after 1 year and a half. It has a meaning. I mean, it's a symbol that Italy and Malta are so close, not only geographically but also, let's say, politically, socially, religiously, and especially at people-to-people contact. So really proud to be representing Italy in a moment like that.